Ebi byona byizireho bwa nyuma y'abembezi b'ishomereri bakwatanise n'abanyishengero babo Honorable Rosemary Nyakikongoro hamwe na Dickson Kateshumbwa okhandikira gavumenti ngo abeegi tibineho kushomera etyo nayo gavumenti nuko kwimukiramu ekabaha amabaati kandi abebembezi omuri Sheema bajumirire omuze gwo kwongera ebishare omu mashomero ga gavumenti. Abaziire mutakaza kubatetemesa no kwongera school fees. Murga school fees reba ntwirwito batukwataraho gavumenti yahibure tukwataraho mbwen turebe na management yawe murebe nimwe kumarakorro okoko mumbereze zirabe zirho rera abana babone kwisha bareke kuhunga bijo mashomero gitu tukorre hamwe ugati kugira ngo twenda kwerera twenda ngo bahiri teachers mbumizemu na supervision inspectors b'amashomero government ne bahereza amashite bahereza chikweta gisabyona muri ngo mwazo mu mashomero mwa inspectinga abashomesa bazo mu class baza mu tubiyo kuza sibo mbaru kalinga mu class ngo buryo mwe yakora icyo shimwe gukora kugira ngo next time Sheema district esinge omuhezi wa RDC ahabwa Sheema district Sam Olukunda ajumirire ebikorwa by'abaziire obutafa abana babo batyo bakakwasa omushango government. Hati naza kubabuza mbanu mujyango turarota abana baruga bakaba burden omwana oyezalire naba burden omuka ureba ngo yayishomoro nabari safer than yabari nkai yabari omuka ngene tinguma ikibireho konka n'ikintu kibunonga omuka ni washeme ko hari safe place y'umwana oyezalire so obutakuratira abana nshushtumire bakugwa mu government schools omuzire omwana na marata mutoka shamago mu kitabo kureba English yakiya max zinga science yakora max zinga bityo mu class na shitama side omunyeshengero ahabwa Sheema municipality Dickson Kateshumbwa ashabire abazire ba Mukinga primary school ngo bataryebwa abebembezi babo ababakorire iki hati ibintu bya national level ati tuwo kwentu batwanoga itoma batishana no wa prime minister ito tujata berebyo ne byakatesha na Nyakikongoro no barazeyo bakaroko baryaje bata namwe ndumbatera umungaro baforuwinge ibintu byaje bita icyo mukandikira muceza kwandika mukabaha kopi niyo bakugenda nayo bakushaba ibintu by'abantu babo niwe nyera kwari mu gishogo kusima abo kuba bwanyuma y'ikigwerereze ikintu kaboro ko abakigambira tinda kigarikemo kiruceramo mu reportinga mu offices twazikamo kuboreka kitwerire kandi ikiraya mu nyakusima nabukura ngo twayimukiremo abantu tumuratu wesize mwatandikiraho ni mutugenda so nyone umagaraganye no mu bwembezo bwanye kacyamanu wa PTA mporanye no kushemerwa kuba mwaturetera umuganda muhango munonga ugwatugariza mwamani aho twatwe no kutina kuko abagambire yombe natandike kuza kurobinga nyanti mwishika byaremo ategero byo kumurika rero mukaga atwategura berna sitakarebe kakona mu tukoriki gasha kwa Michael atwakire.